Enangoti kafo erita onge nami fori wa aritito kamena sigisi yako wangeto neto. Yesu ya mbetani numundo ya ufenda ito. Numuna yalo ya Lazarusi Yesu kafo fora inguti oru nendi endami we ya mina ye. Mina mi emba yalo ya Yesu konuma kombina ofo gie nato. Mata kafo orufe loto merenge naito. Lazarusi kila konoti minato. Maria kafo yano wararanda nua imo uria nariti menyara. Namba nemo ya oruto Yesu gianaro lekito. Firiende to atera yoara kafo giririenda ito. Numungu ya moifaya faito furita ye. Etito nefa. Yesu enge moina mo we yauti. Mayudasi Iskarioti. Huola fo anidomera mi we ya kafo. Etilotorimo. Landa nua imo no ya fuloto kifana meina orunumo. Ya we makafo merengera o kolono oruto. Menara ola mia indana. Oruto wenena neta ko anamo. Wenena yangi monimoneko. Laro angine. Loto ya lie. Etilotorimo haya neta ko anamo wenena ya mugorito andaye. Aimora ya ungere we minoto Yesu enge moinamo. We kifana ko kameni kiamba oto. Kifana merangu yauti ungere oru imone. Yamo Yesu kafo etiloto ya limo. Linate wena ya garo mwamalo. Landa nua imo no ya kianero firine ndamia. Folo neto mere nende na amo ya mukorito mere mina minefa. O ya firine ndaye. Wenena neta ko anamo wenena ya monda linate ki ekereti minomo. Una wafa. Namo ya linate ki kamena fa na ekereto mina menangolowe. Loto ya lie. Ena yuda wenena solo ti ate inumuna ya lo mina ye. Loti lamo ya goriti ayaro ya ufendamo. Ya Yesu ya muko hamwe. Lazarus ifora inguti oru nendie ndaito minami. We ya kie yenune. Loti wai. Indo Lazarus ya mu yuda wenena mumundi ate. Kiambani we gianindo yati Yesu ndoka ue kereti. Horiki kito umamo yamu. Ngoti yo kiraki umamo. We kiambani we ama ya Lazarus yaki. Lako inangini nune. Loti galono lai.